Nanti ke langit. Ya, ke langit lagi. Apa itu dia ngomong? Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, menumpas kezaliman, menerangi seluruh alam. Kita maklum demo, kita maklum itu, kita maklum. Kita mak Nabi Muhammad, Nabi akhiruz zaman. Belum. Yang bersinar abadi sepanjang zaman.